ev heya masê rojan e rêveberiya trafîkê ya Herêma Cizîrê bi hevkariya hêzên ewlekariya hundirîn dest bi kampanyayeke berfireh kiriye. Kampanya rêveberiya trafîkê bi armanca rêgirtin alber qezayên trafîkê û bisûgarkirina selametiya welatiyan li dar ketiye. Dewriyên trafîkê kar û xebatên xwe li nava bajaran zêde kirine. Bi taybet li Qamişlo sê roj ji bendên kontrolê di nava Liv û Tevgerê de ne. Girêdayî kar û xebata trafîkê ji bo xizmeta gel, ajokarê bi navê Awal Şahîn ji Rojava TV re diyar kir ku pêwîst e gel jî bi hêza xwe re alîkar bin. Em dixwazin ev hemle mesela herfete derkevin ji bo çî jî ji bo emn ve selama ji bo mesela hawadis ji bo ev fêmê dawêzîno mesela ev qasîrat ego tajonin ego bêş hala derdkevin em bêvîna trafîka mesela vî çî gelkî bisekne û em dixwazin ev çî berdewam bê û esmasiya trafîka xwe dikin trafîka Qamişlo goser vî çî biseknin û em bêvîne jî gomla jî vî şî re alîkar bin. Li aliyekî din ji rêveberiya giştiya trafîka bajarê Qamişlo, Medya Xelîl diyar kir ku sedemên zêdebûna qezayên trafîkê li Zazê de bi karanîna lambeyên zînon û ajotuna erebayan ji aliyê kesên temend biçûk ve ye. ده حملة ترافيكية بيجن دست بكرية شخو نتاني ترافيك تدا همي جهات معني جي تدنا يعني بشن هزين أصايشة هندرين يعني هدفي أساسي وأرمانجي أساسي جوي حملة شخو أم بيجن اف عربي کو زیده بوند نوا باجار ده عربي فيميكرينا عربي کو دوي زينون دي داينن عربي کو افي قاصر داجون شخو افجي دبي سدمي اساسي قزايا يعني حياتا جانا انسانه دك خطريه دراستيجي جبويجي يعني بشتي نقاش بجهات معنيه اف تعميم هاد دركتن لسر اساسي ويجي هفل جدهو حياه ان هذا ام بيجن هجماركي برمازنج عرباجي هاتيه قرتن مخالفه واجي ازاله بونه يعني ازدكارم بيجن تاني الباجار قامشلو جدهو حياه ايرو نزيد الصد عربه في ميواهات نفكرن شخوا هر اف مخالفه جي جاري تكرار جي دبن شخوا بيويز دكي ام عربي جي حجز دكن جبوغو ام بكاربن ام بيجن دنتمي سر باجار چيكن Rêveberiya trafîkê ji hemû ajokaran hêvî dike ku pabendî rêgez û zagonên trafîkê bibin, da ku him aramiya xwe him jî aramiya derdora xwe biparêzin.